Malungil ita silsil mo rin kuin mo masubiro kya karaman mer lagi ay amarte giben lo meo the start al afternoon maringa ko ra dilo ra kya ureram lagi kelt mokul mukuk mua suba man gora dra karngil little bit further serta sigang agi mamrur ngin mga mukerte al ureng askulirar be club happy belated Mother's Day moraro kul adira bela urogir Maluaise kudusyo ulung legorga Jackson. Okay. Malungil suel markawer por itu kama miduls Moses Girmang. Tapi rang atiagid. Sokal mamsaudra imol tapik le title ringia propaganda. Question nak mo tiang Arab gurtukoy. Propaganda originally a Latin word. El propagare. It stands for to spread. Kita madingil albulul adeng kada namo speer tiagid tukol propaganda ra bukmod le context lendal ngarang mlatchen sablul ad modo speer ngil explain na bebira tukoy ma action na rubra society rigid dityang amrar ngi biruba kam de start ra lekot lo speer tiagid tukoya none other than Pope Gregory the 15th year 1622. Engkang miloko sperti del tokol tora Latin ko na si Congressionaro de Propaganda Fide. Mo sen sperti del propaganda spread ating la Dios el morablulat. Kuno seguiden am de start tagagi de wa tiga bek pedengera Protestant, tiga Protestant, tiga Katolik el mararablu gale colonies le spread that Christianity convert ra natives el mo Cristiano. El albulul ad dos perti del tokoy. Ndim la mongo da imiringi mang atara imiringi lo speringi asumuko spe propaganda. Number 1 influence ko speringi trial chensa mungra. And number 2 persuade to follow agenda. Those speaking direct convince ar. And number 3, those speaking encourage. Kora amang dara ra adal mo abang game ra traudas. And number 4, ngara bibira adal speaking manipulate public opinion. Tara kotel misisi le edongulo speaking adal propagandist a media. To spera medial le promote propaganda artir. Kita madingay sa domi sarwa cartoon, ma posters, ma pamphlets, huirum, radio, TV, website, kung buti tayo sure gid nga sibet tayo magaleta blame gid pa sa propaganda. Hindi lagok number niya AI, ma internet, direct nga ria propaganda ra alsel. Direct na mo rin sa President Trump mo sa nga fake news, ma bias news. Ilang tigal lagok ko ra madura at teletela communication amla categorize sa 7 albadangel a propaganda a society rigid al nga modern society. Ako ta advertisement. Egal advertisement ra galol traw ma blay whatever is being sold ra magita di buon nga propaganda behind it. Number 2 a name calling. Silom wangak lungun sangak adal ubeng klalo. Ilara time ago kwa the slang word sea tara form of propaganda.
Number 3, bandwagon. Bandwagon na waya kasi nga dia omrael budulge magduk magra ul omrael. Dia ul marse guduk tio bagel omrael. Taraba bagela propaganda. Number 4, testimonial amal common ragagi dele ewa TV ma internet. Kudungwa let's say celebrity wa Arnold Schwarzenegger alubeng Michael Jordan el may ultrawa a shoes. Ultrawa yara le Michael Jordan ultraw mas promote mas asko Michael Jordan o amrula o relen samlo o maarlen nga famous alad. Testimonials. And number 5, transfer. Sila time dik mas oy tigida bugururingi wayak transfer ay gale image nga kal murak mong ngarang. Oy atara ko mesang tramal popular belawak masi ak namuruba kamang agagida tingenge ke ko more sa kala nga karon namurubak. It's a form of propaganda. And number 6, agagida le takmo sa atami ko sing card stacking. Kadi mo all pick ay gelungi le moy tamakit. Diya ko nek basta nga amal klamrang. So lang nga imong last at generality. Kadi mo all generalize. Kasi, oy, other gel blue wangrang, therefore tirugo edo sisiu. Ada sina adraw rior tirugul adi adraw rior. Kada generalize adal base ra ospel propaganda. Kami rubaga kita madinga history mulwase tarakot temlem sisi ospel propaganda, none other than Hitler. Ratamara Nazi Germany. Itemle appoint ra imor adan kala Joseph Goebbels. Nga kamlo Minister of Propaganda. Alogeri ko sengra nga tel propaganda mase public enlightenment. Aureler o maklom sir adra blu. Sige dam leurelel. Aluben nga model brainwasher adra dois mase kada mo follow ra a Nazi Germany. Lengaria such thing as a master race. Matriga kami control a media, control a newspaper, anything, trial, los pera system, brainwasher, adara Germany. Hindi, kami ba ka, propaganda na, adiyan na necessarily makit. Sa ilmo ngil. Ako taktimas, agil ko ra kantil, blal, tik-tik agil, ko ra adara communication. Number 1, takmalo si Selborengia, malmom siya propaganda, wagal do mesra internet ragal adra Iran anat mu alugong marang news alol tob del diagal marang distorta klamrang at the same time en voltob daguk PS luldas wal not necessarily marang sige tara mistake Christian. And number 2, polarized revolution left and mora left ma right and mora right di watigale Democrats ma Republicans ang mga nga extreme end lang. So wakto rin sa Chuck Schumer hindi ospreberia medigel yung makitel blue. Ospreberia ma Donald Trump hindi yung makitel al. Wakto rin sa trigel Republicans takma sa dia kanggal Trump amalung ilada masama ma program rin. So polarized sa blue. At the same time ang spread a misinformation. So iba't tabi information dia kal necessarily marang kadam la spread ring ilmo ra blue lan. Higda ko ra kantil Hindi benefit ringi kami rubaga kita uspe a propaganda try to convince other of the swedel sumungil mora abway mang tekpun wase one benefit ringi ya boost the morale and build the confidence at and number 2 kada mobilize a population kagir mga adirek kimlangarngi sa gagrel art mobilize ang adam mo march langaria agenda kami propaganda hindi mo ngilar other belaw setara and number 3 foster a unity as kumang ngaringiya ugas wakata hindi bararaan ikados pe propaganda ligelungil mo sa tigida tangaringi para mo united behind the cow SLYC number 4 and mo clarify a goal ngaringi mission grid kita betul ke ada ka di star di imol basyo adang kado makasalborge. And number 5, malungir ngiya
Daya democracy kami rupak. Datang ada propaganda. Amerika is born out of propaganda. Agel pamphlet lulu sarwa. Patrick Henry, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson. Agel dimle propaganda. Mamutra ngagi dile Samuel Adams, mal famous agel ngagi dile Adams, tangkin mo vice president ra. Yaman mulu sa kami rupak mang. Agel pamphlet niya man mle propaganda. Mle rally Amerika matamlok magarogu create a militial fight ra the England. Mo independence sa Blue Amerika. Mang parte of democracy create a will debate. Kami rupak ulak print ya topic ra nga ka. Kita ada belawan namora blue adal propaganda adi old bombard kita daily basis. Mangyadal mamudul mes masegal propaganda ngari klamrang ringi hadang ngari alabla alsel kada mamudul separate tagal tokoy. Sa iba time propaganda mal sisi email ngi message lo banggel magadi mol matakal mol atara uldas ina necessarily klamrang. Malgireda mo decipher a difference between false propaganda and moral propaganda. What is reality and what is nothing but a advertisement or promotion based na ako tiw sila not necessarily the truth. Masagi na topic nga kay mirubag igitel do sa internet every day. Marklo propaganda ringi. Ako mesar adara Iran at maldo ibambardra internet at tiale propaganda tili ilablan. Itu terang makamad, so what do? Terus propaganda influenza alablan mo rablul adalo mesra ngara internet amang. Sila tapira ko man saul. Kamu ora malagoy adal bay kung daso kasi hindi ka boda roy del mo madangali apul gul matretre teatro dia ko dangelo sa kalaman madangelo siya ar matakle dra ngara mongen tigel mereka perlu selu era al credible malu malu ratoy itu mga tao lel malu el membro mo kadeng alek mo sa kaporaba diang le mga mamadrong li araan Michael di ordinary ada sa hati al kung makaran engia o biga mo madengel wase tiga toldo botong-tok malu solom bridi dia ada kalau meral tokoy malu tokoy ko teto maram ngopi dra blu de ko ya mereka mengel wase matak makra ngrak lulin mo biga hingi mo aku das yang dia bor roy ngai dia master propaganda sila takli bela ora temela president Sali se semlo masaru ko ngili ko si mil gran etial blu aria kabelment tamle stop itu mula olbida kulai memro saudiarat kemamar koram hantar tira ili sin membarter kemam lagi mo kodal makos ay gigit interesting kita bela mala sila gibigel buig gimuldo ay gal political party itel mo sa ababil na kalambaran bebiratan man mis kemam seta progressive liberal ako sa micronesia ara magim rose Hindi mo ngelo siya. Maguklo prida tungkol bela. Dia kan dilamran wase kita bala. Ada bela ko besti kita master lagi Ako na saya historically le master propaganda none other than medieval law. Master manipulate das. Eli kada tig masubiyud masa sinal treat Amerika as if the closest friend. Gum nito na TV misam President Amerika. Sir Landras Kogi. Sil kotol nga arbabal service rasina Nora President Trump. Sil dirkakatar dia sina por ahí bil mereda abul adam mo. Tol adam mereda adam lamon di sil Nora Trump se. Ako rin sirengel adam masa adam wase. Mol mutum lim na bolong song salawan minita temel. Sila dulu wasing may store tiara tridori en tridori par. Xi Jinping amran me. Sila bla ira soldar mutte AI. Matum Amerika marangal kara Sinal Americans. Abla nga bandera ngan meo asigit. Kadi kami sinimon gar mo the closest alara sina.
Ano, tinga worst enemy. El propaganda. Propaganda. Kontra, ay kita dia ngaral to ngay. O siya, tinga to naman kausal eh. Bang interesting kung may sigin din jero sila mula mo wala tik sa blulat. I see. Tigan mo blulat, amna otekla blulat at boregel lo maral to. Nagkira, ngakamal victim ra propaganda. Ak nga skura haway mo ko agi protest ra am amrigen ma military ma ay gangam temel kul mat saral mura elika vice president amrigel amle arrive itigal bi amrigel ang rabitang itigal radikal ak murti was le sel po kam la permit ali mal dia ko me sai tak mamad agi me ko engam to de mo du alu itigal ang ra osegi sim ko mangartian ingam to dra second floor mo ko mo du etilomet angay sel mo ara bal mukul ang mal dia lagi tengah arbulis ay ka bagi belum basim anyway so days after say kita akbar belaw akarab ligar wala lagi yang bermate mete kasi olay memlar ko engra ise do kya pag mabla pulis mo aktor kataw de ko tengah sengra ulen di tol nga saibal me Adam digela amral melo betul pulis sa saibal makwam ika magirmlan alek makplo sim at 2 weeks Temle accuse ka komunis socialist. Makplo attempt assassinator ambassador ambigil ay kasi mal completely there's no way nga ka skulak magara de putung oleh makplo ya urulak mam ngel wasing that's what happened temle gigel agent rambigel tultub di tel tol memma kamasa tremete oleh wase oleh kemal dia ko ngelo wase kang ora makmala di sumediak ngikaw ako teman law rek ang chibar bulis ase uri la krom ngelo wase ay ada si era bike ser polo o le mal isim dila ay gito propaganda artil sa me octubre subject mo dia nga tiagida subject nga kamla skuraruk lewaram garubam nargi ti benengeliar anaruk ki lo menteri dengan skur sei idire kan benengel wasa abtokal other belau tilo da skur sei bior mapix amla skuraruk maklangar ti am lo ngil leader sergit in fact idire kan benengel wasa ngaring am legal busul other belau no aruk legal bus aruk lemban mo opting la atlamal rirur belau dekal اتمدقت كتير هالعادل تو والموسر هالعادل ما هذا هروق نامو نقدر بلا ورور يجي ده هذا يونس من كذا تال هذا يقال يونس من تال لبون دورني هروق بالمرين لك بيرو باقلين أقلو سيرا بيرني مو بدنيل واسي تتويد الأذام لامات يجي بلورا يونس هروا فين مروا طلواسما يجي اللي كان عراق telmal mal major ding kumesra adra news lo to da news ra kagi tialiol to en bai ku klomel temal ringira saibal makwam e bai ko klo isa saibal mel temal makwam etira dia mung agora bias le tu ko la micronations wai gim la ko ngario ane uchir tira madri adra news ba na seulmo temal abu makmal akmalu to siti alongit el mora ada belau mar ada baba umra ra anemom umra ra with cross ra honment was ya megat makliang seul mortir en maklo el bule sel kumesing amo malara el bule kam dang ti adaru abli di ko di ba al tum di si level bang akna kora amngat adura bebirar adek mam tigal kemam tiro da savior aku ngi tin tin kelmo ka cross guk madal ar other race maseul mo mak gudra andres uer bala ke akora termame smer dibus ngara taiwan lo das elmo ka ada do mak das wase kam sa akoi ploy gora lo le chairman ka mam mo el war murtingi mayuk mo mudalang seul el mortiang di butoga ala adrigidel
el Red Cross ay gal lebera buay dito ay selo sa adang esara el ngara aqua mam lego to kumes til to uldar sang seul morarugul $600 some el agal madekra ada bela ngara aqua terdi lo seul morarug tulung seul mora asaibal audo ma kal maklala maktia kita bela mal mdu ang seul kita atilgi sisi rarole lang seul morarat radlo ngalet madiregel morar tigal bebi regidem akmalon ngito sin lamre de tiang lamo talbuin madregeran temal silblu mal agundas sa imorat ko il asbem gutmokla igagi deral bela ko telbuto ka kumbali lo traral ma utumrularan sibedem ar emberbong tura kantenesen del mongle raral ma faklo tutel omlim ma umrul kal ma rul auspelaran taratul asbem del mrul engaringia sa adia igal skoya soldado olmem las ngitetir to ota klalm ar ada Red Cross am gol wasetam la mudo ul mora Red Cross FSM el mora atletelela wasem magrado to dar sang seul mong mal kirel mgatmo gulang itang garuba kalek tilgibil mudura na betol lesa fan mga seul el mudo maklal ma lasab edel por esiga kaduma ibrakan tenen mo parga irungul par yar ada mo wala ba donation til mo kapag dorisilo labal mo itegi dal ato ko isbel do ng seul mo sel do se askogira askogira Miguel do nita presidente do ngita tirbo senda seurgi del mo ya presidente al tararuba al ngas mo mo deliver ngas askogil me di seguida kora ontige tigide kami ruba ka internet FEMA provide assistance for FSM. Normally before that happened, President Trump declared a rural disaster area. As far as I know, the reactor sisi. Jangan mo reactor dulu. Dia kan ding, ko ngartiya nga eligible. Kung eligible. If tida nga internet. So lang direct eligible for a USAID. Separate. Ding giril mo officially mo sa disaster area. De mambrigel ma oloseur lang ma Australia ma Siabal totong seo. Di ko na nga Sweden guk mal digil adrablo. Awayak mo sing nara harter ka ma'am. Of course the gida sa edele provide millions of dollars like FEMA. Di sel bolonek mo sa belawa ulra sa sese. Sigla global goal. It's more symbolic erboray do. We cannot take care aruga 50-some thousand adringi. Ever berid. Ngara mortlax. Hindi kita wukti ngara lagun. Apto ka island ringi. Oo. Ngari me weno uman fefen tolowas. Oo ma tol ma butokal bulur say. Oo tirge ever berid ending. I think bolo ding adaruk mo sebelawa uldars. I think the symbol is more bigger than just the fact that ngaria akal long. Di mo nalungil das kad mo mag-praise sa raw do. De mari kita daksang kita malungil remember set time ra bora kwam ga de pol uegim le de tingam bro dengi. Ara atrige ila sandri adra kwam. Tirul mar aigeri rura dengi ma gamal ga akmangelo sem tokor last the sender adal amol 1 week 1 month el ada dengi mas ada exam may gargid en as el botmok la klong seule mo actually palong seurar adal el anga guk sa ibala trigibel redle of course ya Commonwealth misel liga ngaringia adra Commonwealth mar redle le ngari representative ra Commonwealth ra sela Congress Ramrigel get anklele King Hines o mga trigibel mar ada FEMA dim le ready ra edim ngir tel typhoon manabula sa ibala FEMA na ready 100 al-adal. Ilang agwam na adur kitrira akmed el 49 el agwam par authority am la sebal mora sa ibal mo hook up pa dengil tire mo. Diru ka mal aloy to. Malaloy. Dia ka kundas wen malumilaw de surang irma. Dingora article mo rim el momru ringia government. Go article government kita al mo rim momrula a humanitarian issues.
Tilkan din mak lo dengel wasi. Tilkan menteri dia lo dengel si aru kamil tomal la typhoon. Dia lo dengel wasi tilkan teto orang ko meram nas kula zebio. Di mak lo dengel wasi amna da urus mana share melbela. Oh, yo. Ak masih se person se na di tour hasil hospitality bela. Mga ka man lo wila no kasi nak iwian yus na adra kwam. El other way lao. Di mletil get together oro sa. Claro, el mura adra aru maudo tu mara saiba. Hindi ang ara dali, hindi ang ara dali. Hindi nga ni siya igidil behind the tial wasi. Tablo e bitiga di adra tal. In case no bitok la dol. I see. In case no bitok la dol, ko magara. Kita omri gol kada adi uring ra tamir mong saw. Le ministero abili kuarte. Tamir mo sa kan kuno na kabura. Yung lariya cloud disaster marfizi. Mentira ba tingel ka mental velalo segel gora. Adrengel ang arab mangarara blimbi. Sel education am lodi lo sigar klalo mo. There ada di metti ng rabira o laka mablato mabay boya arma whatever. Sila to na tining miltuman la bluri. El amlamot matal boy. Ang over. Nalabot ng tamalaro. Ako nang tamalaman sa rakmo ngara. Hindi wala ba taro rin hindi wala ko ram arim retil wasya kita dire kal atra yun sir white tiri. Ngarget tial spirit atra belaul. Hindi nagiril muli. Igit ro ka valentin mo ng sorti. Iko ati ka mo do kortil wasya ati ka atra ko miltumal kami ko. Ada kami dia kadang lagi unas kuas ay bior, ada kami dia mau marang kuas. Ada aruga baby lagi. Gira ko tul mudu lol masyo. Ngakamle. Kita namo matitur. Dia mal mudu that time akmle presidenta Micronesia Student Association na Hawaii. Student coordinator. Selboring aklo tugora gira abro Micronesia maiga mal arada bela mal first ng kasku. Maul agi minority selboring gathering malboring loy malboring school bol maria problem tir ito malkoil mel wasin aliang al karu kam magi mol mo sir matamal agwa mol mutra igale ortaka digi basira shil tora gargit lulu ngasira dia ngun marakwa marbuira digi bum marakwa rogum tikil med talboy lulu ngasira adra kwam at least mo gordia dengi rakwa Marada ko manom asan din. Salita da ko man. Lagi da ko ra wat adra Taiwan kan adra kan yang totally masih aru ka belu. Man sangan beliau ka table adum sada maklo to ka. You know, dia mal beliau to din designate ministry education department lo wala dia. Melbora ngare lo bela lo ay sila. Siya da ruli, siya da issue nga. Malbang Red Cross. Adre lig ruli yung container kada mo siya kung dito mo nga container lo lang sa ira. Ada kada marad mo rabdi do ita soldaw. No. Kabal bento. Ay siya. Mo na mula effort ma. Aula soldaw gider ako kada ngarap tila ray me amasawa da Ramadan. Bring na mo dra. Halesel ko pol teme del mo. Ali ay ka mitigil to. Ali ko adraru rel amar adar wasaiba takto siglo mo labang ra albu ara sera albol gobit kami ro ma tingel wasi sera bol gobit ya ada Taiwan ila igal lorus ma do ura gobit lo tu dia o manget tumma ke ro ko min sil mo subil lo akter men ola leton mo siya gid ka friend gid ka ko magaram ndak ko mo dia understand ra blur bela narmi de say gid Igual así kita tengo adra blue ocean kan aku. Di selbornya di sastelen dia katar kita di sekle. Dia ngari atau dia ulam berkorang akrak. Dia ngari atau dia ulam. Dia government itself pagi. Khusus elin. Oh, berkorang aliku aku mondan moria si oleh ramdam teka action at least ngos dia ngari ngia minister state ngari ngia ya nemo ngari tirgel ko ngora tirgel kita giril magisel on. Lo henda lagi presiden tahu masang mukta podultura ngarabab hal aigal lur bela blin ngari adu kongra albur mai ka mara hospital oi gegi le mutrgok ngori morsme mai ka sila bebe toktang argi de de mal toktang argi mukasan ding argi so el molteral sila bornya
problem ra blulap. Alam melam de center tokta manur suma blulap. For the first time nga niya problem ra target the other island. For the first time. Ya vela alam sa rakmo ra mal dia ka target and pay attention. Sige na miruri 24 hours later. Oh, I see. Waktu dia so magita ko tigit mesegel ko. Sabi edlom das ruase. Lagi dah menaringi yang atrak lagi aklang lagi dah matra blulap, matra aro, matra bola. Ada masya. Ayan ngari rabli mal ngari rabli. Modulok la extra gas stove, extra propane, extra t-shirt, consume, extra consume, Mobile. acceptable tira terang clear. Kita orang lama dia kata beral belum sel gum tabar dia. Mulu sila urus mana uirnya di tu saudau dah yang orang berada di ngartiang. Membuat dia kata siya kalau ulele orang belum abang dim leti. Dia kamu imagine ada begini kan ada orang merti kan tene ada begini. Kelabal mor. Kalau dia ada rukum tu memelari, ada ngari orang tergi dan bon mitra. Di military Amerika lah saya musuh kumam ada TMC mutian baru. Ayah orang mal pasar orang malungil tu. Kita dia orang akta berasal mortian dia lalu abang itu. Kamu Kino, pero na mo diak sige dili siyang humanitarian spirit. Se mal interesting. Aliak mo ya olle kulungra arsel dia la angara dia lembral me o sa udlei. Tinga ko tel ubu makbangara. Dia kakalir mga tiyan laba abrasal mo ulit kamal ubul. Tiga mateti ulatra ya. Ay itu siap. Memetarak rap teluk magure bel besakal otekli murablin babrasal me. Emsang ina ingas mengira so. Bora store makmuha amal imol baksen me akmota malmo makwa si bebe ya altunam lo dibo alo kibo guk na ngibura kramrael ngani kan bredas udlei ay ada kasi lo to ay kamran ngigil bilo ko palma sa may ka okay dak be dia ako ra kita makatatal adat tial belaw mo kadang tingel wase ngani igel duru rang ramon mal mo dia do kita mal masang labornya apa maklo problem ra arwa Ukraine kada mo todo resolution sa after wa Ukraine kada mal lang oy gid mo roy ramral blue adat kiran siya makunti imora to sabot gumaligo ka di dang ok diom da sulingilen Amrahin sa edel di al time magdo to da aspedere o mitra adan irulia basio me mudra klalo magdo adi isura ka siya do udle da kada guk mo merga guk mo labira kabel meter kabelment dia ka department ringil ngoy gidel me bay ngia ka gidel lo lingit wasi agi mo spera TMC ma web radio Salvador ma adias announcer il moral buru wasing morgia omudul ngaral klaro rak mungge na kadamol nga sira buluraru maigel yun siguk mali il base na government to government ay gem na made Most important birubage dia lo kaya nga proper protocol exactly es kum kredigi del magigiat container sending il morsei e dia lo dang la government tersei matengara arugra moen matigil ada mol raiding it torkli manu tuting Michael sorry rangi dia kemudian corruption mat torkli abado gerek mase kom ngilak torkli wan dia mase karan klalo dia ki mo dengel a protocol am le makit malu betul dia kemam masih dia Moses sama Jackson lagi mi classmate may gang alam tu mal hermosa adri mangral important ta protocol kado spera wa Ministry of Foreign Affairs marwa state tira connected tiagi de gidara on maser tir belum I say el atial gagarel brancher belaw el dol ngil wasi Palau community in Guam ako tergi beli rular ngus Lendim letil get together ay galwang esar matas padal mablilyo moreor mga anak mo mudra hindi ka malgulay galulungudul hindi etristeng mlara rendir marada mo mdengel wase tigel buk adra rukul ngara kwam marada asay bala mo mongulra Palau community ra mo kada maral betul dia ko kumpara mdengel siya ada kau mundar ti liga refugees wasar ada ngawra ko ngem lagi kita tiamal ngarasyuang rebela lo se ada memot ak memula mo dia remete Gua ada kita bay belum berikan kawan ada refugee na berikan itirgal mlama kararok never had that dia kata the subject to anybody any government official meeting
Hindi ka maskara. Hindi ka kurang ako sa ulong da pesa kagi de blada do mai gangi utasang ang seu hindi ngaring ya tay me albula mal maral mo elang ya bay maral albul mal mo klore elal Hindi ka mal sebel. Hindi gire spearhead ringa somebody. Lom tira government. Maro kulto ka mura government, ang government tar multo girel. Lengal so kung magkatugok tigit, edi de mura gagire ko fund me the fund send the world mura. At individual do nga tirin. Di nga administration rebel mura administration aro. It's a big issue. ay so Siya mo lugar yun kasi Maria representative ra government rebel. El mall was in di ay kita sa mamlotas. Kita madangel was in why se belu. At tara nga adila a leadership ra any country a palis sa image ra bluri. Exactly. Oy, esel image ra tora migel public relations. Altang la dit one container, two container, diesel image Belao say Belao is a compassionate country. It goes a long way. Goes a long way. Hindi ka lo be cycle wise. halo ko ay When time in need to our friends sergir. kami al ada Hindi mo mo call friends. Mel ada mo dengelo sa belaw maruk ang area special dronolin. Wa isa nga ka o made ilo nga ka sitem tama siya bal tem noraru mengel ngordo kolme. Algo tem moraba. Etakmer dradaw et mongol kan mas. Ali ngaregel adaru mongol ngi ma ngal o mtigal mas belaw mengel. El mongol ngi lo bal morabalu. Albong etial bluak tidil mereder aru mereder belaw tiang area toko bet selongolira aru bela kalam dengel wasin ngaria ru kara aru menartiam raskura sabadong Michael Mikel terway betul ma Ya we don't look no further. Kam ne all star aro. oh marami klase kita ulbak Okay. Star aro to God another fellow we understand that. Alis sila nga misa fast rate nga yaur. Ang gotinip to ka adaru nga yaur mang tel matamato nga between adaru adar mokmage di tel matamato mas tayrong. Oy mga imo ruba kat museng nga if I'm not mistaken ulibas. Ruba ka nga yaur budul meloy tigeng ilay gan loy kra adaru ke tida na mo parte la culture gi. Oy. Ako kasi kita mano mo masangan mother nice ra buat em la besa gel ko kuat. Iti dia kan asan ngoro bukul bela ko dia kan dapat begisi. oh Dia kan ada ko spearhead. Dia di one still lagi mereka la spearhead ni. yang begi Bakadari ra mo to ko. I see. O ole mara dangarang at margot tang ruba ke. Legid ok mong gidil teda di sal spearhead ringi. Esa edal mo okla. Tak mas kami ko wat angin namo giriu. Masada tinggal tial bulu. Gamam kom la to dra ngai krela bo Maral du mo labe namo o masada lo ngel tial bulu. Mo okla. Dimna Gavals. Dimna tari dun madengel wasi ko lang siya president Raro. Berulap. Dimna tari madengel wasi adra berulap. Esa bulu etum normula igel tit. oh Kadila tit del su. oh sí I got it goes a long way. I see. Oh, kaya kita maral larmi sa igid din. So, ang itirar bolta kita mo makrar tira ka tira ka ano taklit mo maral wala wala. kabo puskida Diyan ka recently ngariya adjustment ra karin masadra adra government ma adra police ma attorney general ma Raul Lada was saying simpleng drug possession. Maringgel alis tani. Belaw rogir was yang drug lord. Belaw rogir. Mamidiak po sing kingpin. Mabilia was yang kingpin. Marugula na kan except the justice system. Mungkin ada lu otol o tinggal yang target mo hindi ka dule la failure lagi. Iba itu itian system kami tiyan ka balgor kami. Habilo mar silbelaw mar ngi kanal gelbelaw ma arma silbelaw ro kan mo orap kulara. Ya kay tan nga was say no to drugs. Ya dum drug kingpin in May. Ya gi club sige at 2 years. del tutakle tu mata amat di runga igel kubal beto system rigidan to serious igel tiartoy Ano ba kaya sloppy police work? Haluwais ko nga kama attendra atel gibo sel hearing active walk out
len makita ro ako mes nga dira official prosecutor nga kapelelo nga kung tongak pola igel dia kalau si mude le tianga a jury trial amal sel suba to kora kagri sel a jury trial sel sugum ngara sel ingirem el drama ingirem impresitira di husul adal lo stial gesel jas masum kora mol kora migang temal mol teng la sanga sensang asum kor tutak mengralak tim sakredita ngel ledir belaul adra la ngel buig meral mleungila meral gede mesengi ngakabok out ko tiang kalbu kamu dia kan bisa kredit yang itu sekali lah Ministry of Justice dia kan private lawyer mo also kung kita mlamori abul maralalalangan ngul mora court of the charge ni boy ni dar tela ngul me abul ko usen de rules ande ni rules mo time served lesel possession di 2 years at the maximum time served ka mamu ak magtirang tumatang niya seriousness at yan ito ko el bang niya ada belaw so Maradam lamada mara. And number 2 Lamat ato sel tuloy rablu ren at time kita rawadi kita misal ato ko na trucks. Amla niya maklong gar sinis rabos to obis. Or sila Friday. Maklong gar. Ay ka siya kanang kanang to kay nga rat madangin mo nung dart tela. Nedel dart mo ko de mak nedel crumbs. Ya do biltin mo do de nedel dart tela la sumutra la. Kamesa. En so isa post office ma di HL. Para last week. Usinta men ari agragri din kalboy. Arogul Police maro Justice Rogil Department lang mo guys. Ngara, kami ko protector ngara. Tinang admi mo tubi magkalkaran galbi ng tilura bla ko mus, all bari ang algala surangan. Nalang mo guys. Ani tiyan justice sa mo din at target. Nakasimbay na dingaring na ko to smart. Awul to speak rolen o tungise. Siya kung daso hindi ako din simple to ko, siya may connections. Kaya, postmaster na di ako ayos, Ali se, hindi ka karo sa mlit mura last week. As if nothing else. Ado kere to marte na ako ayos, hey, kama ngayon. Alkuam ba sa iba, mablul ada roger oy predesel del sis et announce todo was tiag da masois agi investigate ada you file charge la lista. Awal sa tatak masi. Abla bulis sige ngariya close san rabak at masi Department of Public Safety at wala masi to protect and to serve. Yang ngariya microphone na mapurdi mga sale anytime bel ngariya BS at media moral may announce. Marara blo may sa sale background mga do mo dia confidence tik masi. Our police are doing their job or somebody's elang ba para baligid ke? Dia ka iway. Last administration kita belum sisi lo to kortil wasing dia ngaral gi modngi mang ultib dia PI ora bla polis remember ada ko rin wasi hale bok chekra bosra hala ka ko kas kaler tila hala ka lingi bosra ka ay ka adus mo dia kan news makumes something must be wrong aton wong ora justice relaw hindi ka transparent ay ngaram ko mo mar ngaram to ngara problem rigida bodo dengel waseng ga makitra yo watial wasi under investigation hala bulgo ay ang palbang anamo telala case nga under investigation de all time giri lo ay so kumle investigate nga ko milti nga ko dir kamro ula igan makrol bulul man advanced nations sa ospel sa gidel system masi ngara crime immediately ingil madara police ma amname madura adra blue a purpose saya prevent rumors. The rumors are too dangerous. Plus adra blue amarga more. Oy. I say. At the same time and calm down adra nerves are legal nerves gida apol imatem to direct mo niya awdig gida aden jero sul aden dia gida aden mali o mesri man mo makita ro kuling just last week president tamle sa ingiralla
الشلة سوم دي قلويد positive ito chaser gara traffic or some sort of Possession. position dia nalakra position Oy. na momring la lula kara to kora kan invite ra senator nakamurang wasing bina next week metro gide mo detail sa dani makadumurur ni na bebula la al mal lugo kada pa protect alla at arrest na adra tiyan gan according to reliable source yung na post office yan adra post office sa mo mtengel wasit tiya makitil gan betul kan imor sa imori de meluy ading mon moral mo wais tingin mangi esera mo omoges mali imo ni adi agi mo ni wasit tiya kumiu ngara ko mo martir ngil ran adra belaul kotl priority ra government tergid kumami agot Nakasma huriping Siltal bastra imorabui ke lola drugs. Ettamai gal drugs muratable and breathe. Why say? Ma kamera muy atmosphere bulu. Iga kita kiblan bastra adra bulu. Gal otro. Gal otro na backside. ara ole Moses adi ngara airport tak mo dengan wasit tumli arrest Why say? di ngara airport ra Manila Sira arrest mo. Sir arrest ngara airport texam na melgi de mar adra hui ping mas tia ma drugs bil arrest ni ra hui ping ra terminal girel me metro gar tedim ni arrest ni mo dengan rogo wasi tumda arrest ra drugs mbai gi damlan arrest ni ra rogo le dia ka target Kota-kota, dia kamu ais. Aktriyam sibat masih. Kalian anak masih hala mo ay sige o lek. Tidak medak teringi. Itu nama corruption. Yang medak teringi tidak awai bawa. Nggak medak tidak. Kata, akhirnya ada kan medak teringi. Ending hak dia kalau tu. Saya suspect. That's okay. Suspect atau kalau kita mau plead guilty or not guilty. Hindi tial was ilang mo ay magon mereka akan rin. Oh my goodness. Ali nga kanon mga sa Sunday melukolo text mo ra Minister of Justice. Igal dia kan iblo wais nga ako sa at least idim spadakal wase. Ma ndor pulis lo wais wase. Igang ngaram na ringir o ngarang ta kloke milgarang se dia mo wais igang al kukti mo martu kurang aklo. Mendirekel dia. El melmutre lang ma aktiul mesra pa press conference ma elat mo dia kal ibno olta sa maklotu trel tol di lubertia marta makmu elang o ngang mga magim lang mga magim tenge kung magim tenge rogo idi dia kal ngad alam lo olta akla ling dia kal ngad alam simple dia kal ngad alam ngad aliran adro ngora tirgalo uniform o boss o ngora tial bulu Angar elin mo doro asa sika kita gimiti kaya kita. Engi mo plakatak wa se marale se bukto to ta se levo mo kita milgara di ko mo tingi rogu ya ga gidi mo ai se rumi kitira mo ra kari de. Di anga dia to dong ka na mo ge mo si mo kurup singin no. Ai kam na iman ang ka ging mai mga kita na ulang ngara iman mo. Di so mo ka di kay barbarat. Ya se dia ka imol to ra karan mo. Esel grila umal makita mo sel grila nga gidel boy arbuli sama akmal mo obtetrilling was dia sel do set yang ngraw ul mendim lam amra so warrant mul mo dia ndim lang dia lu re dia ndim lak bok mo malu bal do sel ngraw ul nila bom garat sel ngra aleme was dia bukang ngra bukti ngra ale elang arnya king ok mak apo dia ay ka tumlon to korakar ay mo al apart fake news Lito si ngari arangal ngila kamis ay gale may kanil doling imleleistra marijuana maru yang ais itermin tangar hospital bol blob aratra kabalmente bol lu tertiro sen dia kan berat to dia to sen dia kalau merang lo sen melari amet baik lemrang mengari marijuana dia kalmet tian mo sa dari justify fakta zara mo justify ngal lulsis Nanya temer adra kaya kita rurora sila rurora in Micronesia. Sel sumo may makitil kareng ngaria ako dam na mera kamam lo sika kita tirga kita ada chikar tiri tirga adra drugs.
Adra sum sele ko ngom. Sele me ngari nga bilis mga raman so mabilis mo soal mag-isip to orang ka. Ito mo siya ringi label rin yung aspirable sel ng lakra surten legal bisil. En gora diway galim lu arasa. Simulo siya kung mabagin siya. Hoy ti subtitrir adra quarantena subtitrir pulis. Matana hotel agi ulel sel kar. Mga raima kalmora ima langgang tokol omdas was hindi ang gadi ang civil kingpin. Ngala di taxi driver. Mo lego raka. Siya lego raka on yang kay gidi But arrest ka mo ko di kya rogi to ko. Problem arrest ngi na airport. Hindi ka ngaral makatmo ko gila drugs. Kita na mo practice kita nga mo kung di maran mo rablilo mo kati. Imbrik by gal sir nambo ko dir rak dito mases liga dito para mo something must be done legal so kuma justice ang ruling ilwaise tele ya kung dasyo kami ruba kan makitil ka na kasi kadal tomeri kasi kadal tomeri lo bat tiya gidali igora wasel dol kada madak malu lak mauais matak mauais Hindi ako ngelo si karuro girela ngaran. Lalu ko the protector watang akmal mangkitarong kurtikal ministers ang kay Mr. Justice marwabilong sa dorat kulara tiang mal bun marang lagi mai gang LYC kita awro. Kaya ako mesra civil justice sira ko por kakalulaw rogo la tubialisten mo na ni sumarogo luwas. Tira kita ara sina undesirable alien. Di dia ka do process ni. Agi absolutely di makado pagkatitirin natin mutuwata. Kada mo na dia ka do process ni toy. Hindi kada ko ramle guru. Letil ka bat nirgi dra or burger mager. Edi molecule screw aba ro ko to Edi kasi adaloge to si mo ay sa di ko man mo di ako para American. Ano kita ka na magalubos? Kita are we in jail? Hindi kaya kita na 10 minutes kita mo kudur si yung lekor ka Jackson. Okay. Tila la ni nga article rat Allen Times and akmal wala follow up particular article it has to do with real estate. Title tigidal la al gumdasrum ta Lamora Cabanor el Mutul Mora Olvira Orior at title ngi Leasehold Empowerment Act. Di gureng sa tamla change sa tora alsel et mas disab edel tora encumbrance ma financing ito lang tisel mal important el part ngi mas gumang ka sublease sa lube kontra lease regal mora other vela or something girem el mutul mora board se gumis ngi anti free enterprise anti capitalism leng anytime el gumlang government el mo dictate property regal kawa lease ngi yang namo dia kal free enterprise aktim lugar tialen mos swal tanta growth ra real estate ra orior ler ada mo dia kal sorir el investra blirir askum ngaria question mark mas tatrak lab se bugul trauni gelel bugul turgel ko tawarna seguid once you put the dark cloud over that concern ra other lease ra utma en mos tanta growth ra orior state mga kakumis sige se bagilan siya sa title nit mo si Leasehold Liberation Act. Tam liberated tiyal bulu mas el magi sa siyobay. Les kum kadi merder de mo sing ngaringi a board lo mes saigang en dia lungir ra system ng ngaringi. Kita liga complain ra agidele namorngi blacklist de blaka de bora due process. Tiang another form of socialism. Exactly. Makmasig ada belaw ko leto to distinguish a socialism, a capitalism, a free enterprise. Mga akmudur at la mo se la mal ya kalungil. Even if you don't do that, la hindi ka ral change ngileng content niya, di si yung mas status quo. Of course hindi mal uwik tal akti mo nga news. Hindi may akti o tabi opinion ngak, not because I'm against Tragoro State Legislature or even Governor. I'm speaking as a professional realtor
Emlem nga practice sa real estate ra Guam, member ra National Association of Realtors sa California. Makmulo ko igang base ra profession rangak. Di base ra feeling rangak ubak meruwa audas ra kularail. Mang same ra niya bigyan mo niya crawl public hearing ringi. Exactly. Girel mo crawl kada mga tengo titira professional may egdi titil right to the bottom of it. Les ko mang di amad ko mo tungi di kalkal. Pinurangak, we need to improve that law. Allah can, it's not going to help anyone in Koror. Invest out do dira. I got utamra state that bla list for so many years. Invest out do dira ngi. Seguida di short le like you know one saw. Man sa kabo mo. Dia mga kadirek. Alay tingnan nga kada ako kadirek kang gester at ora utam housing. Le gureng sa adol biak laul at adura tibeta to nga house mas senet el girela a regulation momtabe la ikel ludodra Saudi loan. A gureng singi mal nakamal mom dengli ikel loan tilom dra Bank of Taiwan el temela tamil mungsa 15 million. Remember the really housing commission. El momtabe la ikel den no se gelo. Usil time ngaringa housing authority. Usil time ngaringa development bank. El agu kureng setial gupes. Ya development bank kamongra like al do to. Diguk ngaringa kombali. El modu para dolongole like al state. Ma bangel el guk mo ududra adringi morrur ta kal do ma direct ngaringa housing commissioner alla MEY ngaringa housing authority. Ngaringa development bank rela. Mga kamdaswa sigida ada belaw tirgal ada baba labadre temlamo ko bulu ngaram dia ngai kaludo dem sa development bangel del harara contractor el rule ko temla disa kon $65,000 ay mo blay ma 15 million as el mal ya tara lukol ko ringi tirgal adal mo malaigal blay lengi blay mega aguk mo haraw aikal igara dengi maral maigal mura aikal blidir mai akmaya tiang ngakam la urur taurur la state ngama adire la musang atpang ma urur mal ma sarungra kwasi tirgal adang tirgata dir mal eli diaklo ng urur mal simple toy ako menso olvida con lado adra house temlang mo resolution senetam sel kawa dringi paido ya uresa angkal delegate ng SR en tiang ara kami tirngi sampyong elan murteng ma delegate ra ang ramnoy makwasik ti asel maral simple toy me akum da sa housing authority is enough ma development bank is enough ngai kaludo nga sa housing authority mlorul kuplay Exactly. dil harara contractor emro ko dire gire la kaludo tota udra buay malu mo tota udra compact ay gal sulura pangram digel ngal ewaldar tel million el mal motob dal o gimel million el membro la arael ma ada enki maral mora igal blay yo mal simple to de gurgel was kido lamo o makarang Ay sito ko raro. pitiko Diyan ka, right ni nga ka. Ilang nga niya, kildil mal maklog kung balir belaw. Umrularan. Tabading Laurentino, Palawater, awes Palm Springs. Makumtas wa, kabulmente belam nagdiril. Tumla nga rin tirigid wa, sensabi ilom ngimrigid. Tumla survive last 10-15 years. Na magiging kabulmente belam lo dia importra. Aral. Gidi ral dia. Hindi kante ini nagdam na hindi aral ma dia. Magbos belay kal balin. Mano bang masubiran magkakal buwi bilguk. O argoy din ngat maul nga rin almir. Develop para kong balir. Ilak malanga rin mera. Kaya kong balir Laurentino. He spent like $200,000 mo sa belo. ayos Atang ka maamisil, purifier, marokul, tukoy. Yung mo sa belo, true na imol. Butilyangan rin. Malso mang spender away sel tetelela. Egal partnership with Adrasina. Di mo container ran marak mong may.
kung nasing, it's so unfair. Mga kuktiwa, sir, at la giril, mesay gagi na baby rato ko ilan. At taram na mo, di lol traw, di ka kasbel mo traw, akalit ang aral. Amal kumangay sa amit. Kaya gedra bol tu tiag butcher house sa ulo ko yung mo di kami importa babi. Ay gan share sa ulo ko yung marada mo arma share sa amal kang mo di kami. Ay kaya di ito ka lang hor. Ay kaya dictator arala amal kuma arala ngay sa mano ko ay gal blue ladder rogir. Mungkin ada mana mo ita maklog to ko. Iba fokus ang garil to gini naklangar dasta madasta. Akmo ira news akmo ira. Simla ra Facebook. Tapi PUC garil refund ra deklat. Sel court order akmo lo ise. Makra sin makara refund lagi. Ay kang makara refund lagi hindi. Trista ka garila ba yo mes rinil ko mes ra mabul ma. Ala dit tigal al government kita man may ba sa dia kami sa ba. Di mo lang kami telawi. Ba ito? Another one kasi, marukom stobel importa foreign beers. Exactly. Hindi doon yung mga Red Rooster. Red Rooster nga Oo, yung nga ngirigid. Oo, ako remember one time Mloria, longshoreman ra California mlas try, Mloria ka Budweiser mas lit sa Talbulu. Hindi mo niya giring beer siya bal. Marami mo mali magiring beer. Hindi mo naka-complain. Hindi mo yan dapat mo Hindi ka choice. Ara egal biyangan mo lukot, they all taste the same. Oy. Mauro de usted ako tulungil beer. Ada, healthy rin ka preservative rin. Marukom stable importa foreign beer ito nga ra local beer. Ang sum ko namin sa akong balir belaw 1 or 2. Uy wasin na mo spell supplier community rin. Dia outside source. Sige. Dibli kaya kita kasi sa akar kamam elalsil se agi miring asuli ko mo sa mi ug jaw kamam agi all tagel ki momdas si makla bul to ko girela ablur belaw diul de swab digo omral va se me bir ringia au de sweder rogu ar adar belaw ma uspallet el girela government tergi de mo mes sel lulogo ringia angirman ar adar ru uspe agel. So makapalbent kita sa irong seat. Please instigator program. Marada belaw rago mula dar sa imorir. Bolso be dergo kone ima del mor albulela belura Micronesia. Hindi ako dodong yata club se. Ngari ato ko belaw wa sigal albul. Abe bitigil. Kuman sula me igam sen mel Sunday. Akong mutuk mo happy belated Mother's Day. Say ako sa akle me igam.